Molweni ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, iy'ntatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba-ke kuleli sonto-ke esibheke kulona-ke la ngomhla ka-10-ke laphana weNkazana. Kulindeleke ukuthi-ke i-IFP igcwaliseke-ke laphana-ke imabhida-ke kwi-manifesto launch. Ngicabanga ukuthi-ke iqembu lokugcina-ke laphana-ke elizongena-ke laphana emabhida-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uyatrenda-ke laphana-ke futhi-ke lo owaziwa ngendlondlo yasemabhida, intombazanyana-ke encane-ke laphana egqoka-ke zonke iy'kipa-ke zamaqembu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ibonakale-ke laphana-ke seyithungelwa-ke iskipa-ke esinazo zonke-ke iy'nhlangano-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ilokhu itrende njalo-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana, njengoba yayishilo ukuthi-ke manje isiseleke ukuthi-ke iyolalela-ke ispeech-ke se-IFP, njengoba yayishilo-ke laphana enkulumeni yayo ukuthi-ke izolalela zonke iy'pichi bese iyadicayida-ke laphana ukuthi liphi-ke iqembu ezohamba nalo-ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma ubusha ngiyacela wenze okulungile, kwenza subscribe kuzele phela ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha siyi-channel. Siyabonga. Jigelele, weshenge jigelele, weshenge jigelele, jigelele.